una shamuichi Atakapi misiriu Ali chamushkachu, ñuka shutimi kan Jennifer Salazar, una punya yachachinga raunchi, yupay manda. Hola amigos y amigas, mi nombre es Jennifer Salazar. En este día les enseñaremos sobre los números. Makira kuni waukiguna paniguna ñuka shutimian que ingrepa ñuka runashimi shutian yura ali chamushkachu kai usayakupi kuna punja yachachingraunchi yupanaguna manda. Hola amigos y amigas, soy Kevin Grefa, soy más conocido como Yuras. Bienvenidos a Usayaku. Hoy aprenderemos sobre los números. Kallarishun, Comencemos. Imaray Ilyak, 0, Shuk, 1, Ishki, 2, 15, 3, Chusku, 4, Vishka, 5, Sukta, 6, Kanjis, 7, Pusak, 8, Iskun, 9, Chunga, 10, Chunga Shuk, 11, Chunga Ishki, 12, Chunga 15, 13, Chunga Chusku, 14, Chunga Pishka, 15, Chunga Sukta, 16, Chunga Kanjis, 17, Chunga Pusak, 18, Chunga Iskun, 19, Ishki Chunga, 20, 15 Chunga, 30, Chusku Chunga, 40, Pishka Chunga, 50, Sukta Chunga, 60, Kanjis Chunga, 70, Pusak Chunga, 80, Iskun Chunga, 90, Patsak, 100, Ishki Patsak, 200, 15 Patsak, 300, Chusku Patsak, 400, Pishka Patsak, 500, Sukta Patsak, 600, Kanjis Patsak, 700, Pusak Patsak, 800, Iskun Patsak, 900, Waranga. 1000, Imaray Ishki Waranga, 2000, Imaray 15 Waranga, 3000, Chusku Waranga, 4000, Pishka Waranga, 5000, Sukta Waranga, 6000, Kanjis Waranga, 7000, Pusak Waranga, 8000, Iskun Waranga, 9000, Imaray chunga waranga, 10,000, Iskichunga waranga, 20,000, Kinsa chunga waranga, 30,000, Chusku chunga waranga, 40,000, Piska chunga waranga, 50,000, Sukta chunga waranga, 60,000, Kanji chunga waranga, 70,000, Pusak chunga waranga, 80,000, Iskun chunga waranga, 90,000, Pasak waranga, 100,000, Iski pasak waranga, 200,000, Kinsa pasak waranga, 300,000, Chusku pasak waranga, 400,000, Piska pasak waranga, 500,000, Suta pasak waranga, 600,000, Kanji pasak waranga, 700,000, Pusak pasak waranga, 800,000, Iskun pasak waranga, 900,000, Imaray chujunu, 1,000,000, Iski junu, 2,000,000, Kinsa junu, 3,000,000, Chusku junu, 4,000,000, Pichka junu, 5,000,000, Sukta junu, 6,000,000, Kanjis junu, 7,000,000, Pusat junu, 8,000,000, Iskun junu. 9,000,000. Chillamashka tukuchishkanchi katimupaychi ñukanchi ñambira pishkurikuichik ashka pagracho. Terminamos. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Síganos en nuestras redes sociales como Pishkurikuichik. Muchas gracias. Hasta el próximo video.